MeghalayaPost.news. Wai Rangbah beriu ladu Syndon yala kejengim hadian bola syak selat bersyayu hakawai ketrong kapala Phet Krad hadian kate kejengja kani kejengja kalaja menta kejanmit sengi ublai hakapor kumbah news teng janmit Nongpoh bahab hakasrok ba National Highway 6 Hariboy District Uni Rangbah beladu Syndon yala kejengim latip kerteng kum Christopher Dingdo baladan kumbah Sanpau senam karta kumbalaya tu dekipaj ba abayui laong bau Uni Rangbah umur jam syasilang kasurong hakibenta bahab halat mau kapia Henry kawai ke Trok kelas selat bat yu hadu balaman saw badu Syndon yala kejengim hakatei kejaka halor kani kejengjang kipulit na Nongpoh kilawan poi mardor bantoket berhadian kata larak no ya Uni Rangbah sa civil hospital Nongpoh ban pendap ya ke postmortem examination kumbalong hadu mentah kipulit ka Nongpoh kidang toket benia aru ban yobat ya katei ke Trok kabala Phet bala pentip ru syakiwai pat ki police station ban kiu sa shillong kenang ban yobat ya katei ke Trok Suki. MeghalayaPost.news.